Senfikile lapha umlando wasemakhumini ungizwe ngihamba nomnewethu lapha ngokubandabandaba ukhona umthakathi lokho sisikhona nje lapha nganza kwethu nododewethu Jacinta nawo usekhona uhambe ngendizaka yena ngenza ukuthi bathanda ukubambisana kwethu nganza kwethu kubalulekile ukuthi uma ngobese njengoba sinaye esibambisene kubaluleke kakhulu ukuthi kusasa kusaya lokhu njengoba sesikhuduzwa kwamahotela onke thina njengeyinsizwa bevele ngake abe khona ey'ndaweni zezimahotela ngaphezu kwalokho sizobe sisePitoli kusasa ngo-9 ekuseni ke sidudula yonke into ekhona engumuntu wokufika ongekho emthethweni lento yokuthi kuqhamuke abantu abangamaphoyisa abanye abahongqongqoshe nabanye abawosopolitiki besisabisa ngokuthi uma ngabe thina sikhuluma udaba lokuthi akuhamba abantu bokufika abangekho emthethweni abadayisa ama-drugs nabathatha iy'ngane zethu sibe omahosha nababulala iy'ngane zethu bayihlinze bafake idakamizwa izwi lelo mani asikwazi ukuyamukela asikwazi ukuyivuma othenkolo uma bebulala labo bantu ababulale thina ngathi othenkolo nje iPitoli kusasa umhlaka 28 kusukela ngo-9 ekuseni siyamasha njengoba ijima amahotela namhlanje nje i-freedom kuthiwa i-freedom ayikho ingane zazakomsheamashisha into eyenzakalayo la bese kuzothi-ke ngomhlaka 29 so besikwi-Johannesburg CBD iy'nsizo zonke ey'khona emahostela siyacela ukuthi ziphelele ngokuthi lwazo kusasa ngo-9 ePitoli sibe ndawonye sikwazi ukuveza uvo lwethu ngoba nohulumeni nomasipala bayabaseka labo bantu ngoba uma ungabuza ukuthi bayithathaphi imvumo zokubona amabhilidi bayithathaphi imvume zokubona iy'tolo bayithola komasipala ngokungekho emthethweni nabo bengekho emthethweni ngoba bona bagijimisa imali phambili kuyo yonke into abayenzayo. Wena uma uyi-South African citizen fanele kuthiwe landela umthetho kuthiwe uyawazi umthetho ufika wena akawulandela umthetho afohle ngemali and that is the highest corruption. So manje ke lo corruption masingayimukela sithi semthethweni okusho vele sifile siphile ezweni lokufa nathi kuye njengamanje umsulu wecase shit into balekela ukuthi-ke njengoba sihlangene nomphakandabandaba cela ukunike ithuba mfethu bazi nakababa Khoza Umphini wakusasa eke uphinde Khoza Umphini ngomhla 29 lapho sozibhala taqa igoli Ndaba zethu ngiyathokoza Macingwane ngiyathokoza siyabonga insizwa zakithi ukuthi nje manibona ngoba ngiyazi uvela niboni mina nibona nalo ikhulu ngoba niphume ningaka nje nibona nalo ikhulu ngiyabonga bafethu ngicela ukusho ukuthi asinayo intila sport yokubuya ePitoli kodwa ngoba lapha eGoli kuseduze bafowethu niyakwazi ukufika khona nonke nifike ngobuningi siyazi ukuthi ngeke niphumelele nonke ePitoli bazobe bekhona abazobe bekhona ePitoli kusasa kodwa ngolesithathu bafowethu uthatha u20 rand wakho ukugcina
wehle lapho kuphela khona u20 rand wakho bese uhamba ngenyawo use mfowethu use sizoma sizokhombisa abantu ukuthi leliso ngelethu amadoda nani nonke ngoba nilapho noma ngabe uneminyaka ewu25 unayo ingane kunobungozi kulento eziwa abantu bokufika ningayithathi kancane ningathathi ngokuthi ukukhandela imoto ungathathi ngokuthi ukukhandela ifoni kunobungozi kulento yabantu bokufika njoba sebeqala ukungahloniphi sebeqala ukubeka amakhosi sebeqala ukwenza umathanda baqale badayisa ama drugs bafundisa izingane zakethu ukudayisa inguzi manje ke sebefuna ukuthathiswe ke manje basitshele emafonini benza ama video bethi izwe bazolithatha ngicela ningavumi insizwa zakithi ngoba nisibona sisema hostela besingaya kwenye indawo mina ngiyazi nonke bafowethu ngoba nila ningamadoda nonke ngoba nilapho yabona njengoba nimile nila nisibuka ningamadoda cela ningavumi nezo bafowethu asiporekile sinabafazi sineyingane asiporekile bafowethu niyezwa siyana uyabona njengoba niphuma nizosibuka ingoba ningamadoda sicela kuvuka ubudoda endodeni ngayodwa nibe nendaba nezo uma ngabe wena unomngani wekwerekwere vala umlomo unomngani wekwerekwere vala umlomo ungatshela umuntu ungazama ukulivikela vele uthule nalo mali sakuwe ligijima lithi wena ngumngani wami ngicela ungivikele umtshela ukuthi kungapheki kwami lo uyikhiphe ekukhulumeni ngoba impi ishayizethekeli impi ishayizethekeli weyitsizwa ngiyanitshela niyitshela ukuthi nizinsizwa kakhulu ama-hostel basobhanga impi ishayizethekeli lento singaphezulu kwaloku ngani beni namakwerekwele la ema-hostel siyacela bafowethu ningabakithi ningabasemsinge ningabasenquthu ningabasemnambithi ningabakwanongoma ningabasethekwini ningabasestenga ningabasempanggeni ningabasobuka ningabasetembeni ningabasebabanango zonke indawo jikelele zonke eBergville ningamadoda kwaZulu ungathi ngoba ususegoli bese uyakhohlwa ukuthi uyindoda yakwaZulu izwe lakwaZulu lime igoli leli ngoba likhona nje lamiswa ngamadoda kwaZulu ningavumi ukudayisa ngezwe bafowethu bayona lento inkamba ukuthi labo bantu basuka bengenabafazi kwemaZulu nabo befike bebe nabafazi la bezobhepha odadewethu into ebuhlungu ngabantu bafika wayingane zakwethu engizomtshela zona wemantombazana awuqophe lapha awuqophe niyakhuluma lapho mani hawu ake niqophe nansi into engizomtshela yona abantu bokufika abavukelwa njengoba bephethe oshavula abangangobhanana abavukelwa bese bezofundisa amantombazana akithi ukuthi kukhothwa into ongafanele ikhothwe enento yakhona okufanele ingene khona bese kuthiwa wena uyindoda indoda kayiguqi indoda iguqa endaweni eziwu2 kuphela iguqa mhla iqolisa iguqa phambi kwenkosi ayiguqele enye into indoda bese kuthiwa kufundiswa amadoda ukuthi awaguqe amadoda aguqe angene endaweni la kuphuma khona wonke udoti ophethe umzimba kuthiwa indoda izongena khona bese lithi ningamakhwekhwela nothando kanti ingoba nina qobo imizimba yena ayisasebenzi nifuna ukumunywa njengengcenye asizukuyenza ke thina lento kuseka hamba nefelefane lapho Sibani kule mashi yakusasa ePitoli nemashi yakusasa yangolosithathu lene yenu elezobela igoli igilimanga eHebrew naseyuve ngicela ukuthi enganza wethu siphathe kahle asiluthi asilapi siyahlonipha abafowethu sibulani muntu asibulani muntu yebo asithathi imali yamuntu sifike sibelethe izandla sibona kuphela sithi wendoda uyazi kini babekhipha kuqala simbuze ukuthi yabona nje laba oholwayo uyazazi ngolo ubani wemadoda webaba lalela baba nje ukuthi akunashembu khona la
uyabona njengoba sime la ushemba ukhona la ubaba mkhulu wakho ongasekho emhlabeni ukhona la ukhokho wakho ongasekho emhlabeni ukhona la wena ukhona la ingane yakhe esekhaya ikhona la mfowethu musu ukuphika izinto uzumemeza uyindoda uyeke lokho ushemba ukhona uNkulunkulu ukhona la okhokho bethu bakhona la njoba sisukuma singeyona ipolitiki singamapolitiki ahlukene njoba nilapha ngamapolitiki ahlukene kodwa into esihluphayo singabantu abamnyama sihlushwa ipolitiki sizobulala lokho sibulala le politiki le sibulala le politiki esibulalayo mkhaya umdala kuma ingane eduze kwakungakhulumi kanjalo angakhulumi kanjalo mkhaya ngiyacela ngale kamama ngiyacela ungabulali into esizoyenza la thina ungayibulali uthule uma unenhliziyo nje ngabe khona ipolitiki abayiphethe enhliziyweni yakho uthule ushamba ukhona la uthule ukhona la ulikhanyana ukhona la impedi likhona la umsuthu ukhona la umthosi ukhona la bonke abantu bakhona la sifuna ukulungisa izwe manje asifuna ukuhlukanisa abantu manje Yeah.